Muraho murakoma amashyo gira amata n'aba kuyanywa ikaze ku mateka nyarwanda. Ndi Rwigaba rwa Nkwakuzi umugani w'ubushwiri. Ubushwiriri bwari bufite se yarabuvyaye ari butandatu hanyuma arapfa. Umunsi umwe bwigira inama buti ujye guhakirwa inka. Ubushwiriri bujya guhakwa, bumaze kugabana inka imwe burataha. Busohoye bujya inama buti turya iyi nka, nitumara kuyirya dusubire kwa databuja aduha indi. Inama yo kurya inka imaze kunoga, ubushwiriri butoranya imirimo. Kamwe kati ndajya gusenya inka, akandi kati ndajya gukura amashyiga, akandi kati ndajya kurahura, akandi kati ndajya kuvoma. Tubiri agakuru na gato dusigaraho. Kamwe kati ndabaga, akandi kati ndagufasha. Ubushwiriri bujya ku mirimo yabo. Ubwasigaye muhira inka burayica burayibaga, inyama buzigira neza buratondora. Bwari bwagiye ntibagaruka, ari kagiye gusenya kagize ngo karavuna urukwi kanyerera ntagarane karapfa. Akagiye kuvoma akabona igicucu cyako mu mazi, ati yewe wa mwana uri mu mazi urakora iki? Akazengukuye karasibura kitera mu mazi kamera nkeri karapfa. Akari kagiye gukura amashyiga kitura hejuru karapfa. Akari kagiye kurahura kagenda kiruka kanyeranyerera yikubita hasi ntagarane nako karapfa. Ka gatanu n'aka gatandatu tukatuni twari twasigaye muhira, tubanye ko twarangije kubaga tugategeza turi tukabutura, tubwira tuti ahari babonye ibyo birira ntibaza. Kamwe kati ngiye gushaka wagiye gusenya, nimubona ndajya gushaka n'abandi. Akandi kati ngiye gushaka wagiye kuvoma, nimubona ndajya gushaka n'abandi. Kari kagiye gushaka wagiye kuvoma karara mu mazi kabona igicucu cyako kagira ngo ni wawe ndi uri mu mazi. Aravuga kati uwo igihe wagire kuvoma ukabugije iki gihe utaragaruka, dore twabuze icyo dutekesha inyama naho wewe wibereye mu mazi uri gukinakina aho ngaho. Henga ze ngo kubitiremo. Karasibuka no mu mazi ngo dumburi agenda gatyo. Kari kagiye gushaka kagiye gutashya kakabona kari mu nzira gatandaraje katazi ko kapfuye, kati iki gituma waheranye inkwi tukaba twabuze icyo dutekesha. Twarangije kubaga kare naho wowe wigaramiye mu nzira nta soni, reka nze tubonane. Kagenda kiruka ku ijosi kaba karapfuye. Twije turimuka dutyo ntihasigara nako kuba ari inkuru, inyama ziribwa n'ibisiga. Sinjye wahera udushwiriri. Urakoze cyane kuba udukurikira, waduterenga mu bitugu usangiza abandi bagenzi kuri iyi migani, none waduterera igikumwe hasi kuri subscribe kuzajya no kuri like naho mu yindi migani.